Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello people, welcome back to Rubavu Real Estate again as usual. Ndibaza nizera ko meze neza muri amahoro, abantu batameze neza mwihangane misiko bigenda. Abantu muduteze yombi muri mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwese mukomeze muvuge neza. Niba uduteze amatwi ari ubwa mbere, niba utubonye ari ubwa mbere, kandi subscribe. Niba usanzwe tureba ko turakora subscribe, please do subscribe. Ukore no kunzogera like, share. Ndetse n'ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Hano rero turi Rubavu Mbuga Ngari, tubazaniye inzu. Ni inzu iri mu kibazo gifite metero kare 500. Rero ngo turahera kuri iyi nzu y'ubucuruzi nayo kuko irimo hano turi mu muryango mwabonye ni mu muhanda, turaza gukomezanya binjizemo imbere mu gipangu bereka andi mazu arimo. Na ahantu heza cyane, na ahantu hinjiza amafaranga menshi buri kwezi, ndetse ni igipangu kinini birango tukinjiramo muhise mubona parking nini, akajaride keza ko hanze birango mu kuhareba. Iyi nzu nini rero ifite ibyumba 4, ikagira amadusha 2 n'amatoilette 2 mu nzu, ikagira salon na salle à manger. Ni amakaro ngira ngo muri kubibona hano ku ruhande hari andi annex yo gukodesha, ariko iyi annex principal niba ariko navuga finance ifite ibyumba 3, salon na salle à manger. Hanze hakaba ari dusha na toilette. Ni ahantu heza cyane, ni ahantu wagura ntuzigere uhomba, waza kuhaba ndetse ukanahakodesha. Hari inzu y'ubucuruzi hanze, hari amanex yo gukodesha, hari inzu nini iyi ngiyi iri principal. So nushaka visite turahari kugira ngo tuhakuzane, uhasure, uharebe. Visite n'ubuntu kugira ngo na tanka y'amazi muri kuyireba. Ubwo ku kijyanye n'amazi n'umuriro ibikorwa remezo byo ntabwo nirwa mbigarukaho, kugira ngo bireba ibintu biri kugaragara. So saka visite turahari ngo twakuzane. Visite n'ubuntu ntabwo tuyishyuza, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tugufasha muri process zose kugera birangiye. Ibyangombwa byose birahari, ugura ubitukorerwa bitasiye. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu, dukorera mu ntara y'Iburengerazuba. Aha hantu rero tukwatangira $85,000. Kuri $85,000 uza ugagira property kwanditseho, ibyangombwa byose birahari, ubwo bitukorerwa mitasiyo. Nabibabwenda bisubiramo, aya mazu yose ari mu kibazo gifite metero kare 500. Duhamagare cyangwa twandike kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, amazina ni yayandi, ni Rubavu Real Estate. Aba kuri Instagram, LinkedIn, Facebook, even na YouTube, hano amazina ni yayandi, ni Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu, dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Sibye n'ibyo tubafasha kugura no kubigurisha, tukabafasha kubona apartment zo kuba bizerito cyangwa se by'igihe kirekire, kandi tukabafasha muri process zose kuva uguze kugera birangiye mitasiyo byose kugera kuri finali. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. We always here.